Ya, mana ya? La sisitam tao po na. All Samoan citizens given the opportunity to buy shares in the national airlines. Wa mawale ava noa tāua I tangata umo Samoa e whaataua ia lato share I le Vaalele le atunu. Next month? No, beginning of next year. Yeah, time you're touching phone. Yeah. Le whapea mai e mauti noa e taunu mai le vaa before the end of 2026. Ia o se fianga Tatou tanga ela I Tuilaepa o le moe mitinga leo le anavatau sa amai ele whainga Malo. Yeah. Le anavatau le ina ia whaatau se airline a le Vaalele. Yeah, and at the same time foi la le wa ia tate nanga o le Tatou Vaalele. O le foi la wa ia le au nanga fou le Qantas le Vaalea Australia le la whapena malanga mai le Qantas I nei au Kilani ia ma lele atua I Samoa. Sia baku ase I whapopo tua tapo kalame le mtau le wa mai o se mtau le na mai ele o iai se limitation I lau share. Pe yo le au mai au se Faafetai ta inga na au mai, and I have feeling Moafanua. Ai longa isi se fia faisanga share se lima se lau. E lo te tonunga to tela tangata o le a faila ko share le afe. Faila to share le afe mai e tasifo le me au matara no I le mta o pule Samoa. O se mata usili o na taua o le fai o sau share. Le whanau whai mea o le ring toss avi ei o le ring toss avi ei lau share. A matara I tau I le Januari o le tau sanga fau. Whafongfongo mai. To tele o tangata na sota I mai atia. O le whainga I whaia. Tu whatu le whatai. Se ia fo I se ia lera ua maua matari le Malo o le ring toss. A whanau wa kua tapo kalame whatatanoanga mua. You can go online. I open lau accounts I le UTOS. O lau accounts la inga le UTOS. Wow, o le taimi e mai e lo le application wa tatala mai. E te tango la e whaatumu le application le ngā e tu uai la le numero o lau account le UTOS. Because it's a national investment. O ina lai whaingo fielua link sa o alau account o li UTOS e sa wela share. Ia na so wa manatu whatstau la lea al whatetainga whapea o le o matua mani whanau. To lua to tolu whanau awa. Wa o le tulanga whaale la a teenage la out of the year wa mawhaiena tu sa loto lava ia I talavau lea whaia lana whaiunga no this o le manai ia I open pia ia na lato shares I lato lava I moa le winga o whamtalanga whawhingofi matutu ai whaleo lato of the age there's an investment for them long term e te leo le lato share maungai ia na o se tulanga whaale whawhingofi ai instead o le tautuli o le afi vai pere ta ilima se lau le na amatai e pe fula le fe mai ele o iai se papui ele o mai foi se minimum le a oe po le se lau le ala matu inga amatai e pe o le tala Faafetai ta ia le marore na mai 500 ele pe io o iai se o lo na ta ai whapea o lo iai se age limit o shares langa o matolio o le mea it's a legal entity ngala is the age limit that you've got to be 21 na whaitasi lola ia I ngoa matua hoai ia whaatatai le taimi matua ai na whaile na whaile share na tamatiti lato but it's a good investment long term mo le autalabo very good investment o le isi mea o le wording langa le fu o mai lisi o vanga wale au mai o le share
au le donation. No. Ile mawhainga accumulated me kau donation. I have never known le tapenanga a le whainga Malo as a donation. In fact, they never brought it up from the beginning as a donation. Yeah. It was always known as a national investment or shares in the Vaalele. So ye to te tau whaasese. Lea mai le tio whasalawia. La te leo whaongaina le upu le share. La te whaongaina le upu le donation. Don mena o le tau whaitua tatu au whaalongolongo. Ia o latu whaalongolongo tau whaalongolongo le lei whaongaina tata ni upu. O le share o lau koe tupe o le tu I tutonu e accumulate ai maua waila I o lau share pasene se vaenga to e maua ile o lau tupe. O sau foa I wa e alwe foa I. Ia o ai la ala foa I le Vaalele o le o tau whaile Malo e whai se Fuafuaga le ana watau ale nei e whainga Malo. Ina ia manuia whaasafua le manuia I o tātou tangata. Taua tele le issue le utatara no I le temini nei. Ina ia mandino mamala malama tangata. Awale le tau whaasise langa I le mapu le meo tau whaasise le a meche lama le ploketi la. Le fua mata na whai mai o whera me mai e Vaalele o whera me ia ai panei pala nei tamta. Kali pupula I Tuilaepa lau tau whaasise. A whapea mai lopo wheme mai Vaalele whele lei mai lunga le sky. O le tau o wheo nai meni. Same thing na ka ke whaia promotions. Yo o le I elena o tau o whoi la o isi whoi ia la leo whaasala lau. Ia tele latu te mea tera noi nai le mea leo. Tele lope te malama le mea o le coach here. E tasina me tauna amata Tatou Samoa Airways. O a ele Tatou le Fiji Airways wa ngai la tatu le Tatou. Yo pai ele coach here. I don't think it all depends le coach here Tuilaepa. Pea whapea ele o mwhaina au sia ele Tatou waa se si le ko se o le journey a mantua le wa au mai e na mai manino o le tau mwhai e toe whamako e poe ia route ia Auckland, Apia Auckland, Apia Pango lena sau no le fionga le Lupefaalele mia e toe whaao ngā le vaatele e toe lele I tutuila. E tasi lava la walunga I vaala iti. Toi titi pele whatu pala ai. Ona lea. E lai di vaala iti a ona matani mai. E matua I lue a. E manai ala le mele wa mai e le fionga le Lupefaalele mia. E toi whaawau le malanga tu sao tutuila. I le vaatele. Because waitemina, I think it twice a week, epe once a week, le lele o tato vaatele tutuila. Ia e to tele ala au whai pisimisi o ai le vaalea. Mai o ai e whai ala to whaatau, whai ala to whaatawa inga o mō whaipisimisi. Na toi o mai ele wai usu le vaatau le fitu tae au. After to saule le lima le fiafi. Ia, by the time e umau whaatau I o tutuila sta mai no. Ele umiana e ta amilo ai so o ia te oe a. E uma e au whaatau mau fi au e whai tutuila. Ia o whitau I male taimi e toi whau mai ele vaha. E manai ala lela atu whaawau ia malanga le nā. Ia le journey whaila lea le wā o Apia Nandi. Ia ma Apia Nandi LA. E Apia Hawaii LA. Ole, peo tāuanga le mere te tana tue whaise coach here ma o tō se teimi a lele Vaalele ia. Lai apatu e marifu ar Samoa Airways. Lo promote. Lo amakanga promote atu Samoa Airways. O au i o te le mana o te whaingoa Samoa Airways. Le ale, koe fo I ponisi. Koe fo I lava I le tatou fua sa tau aveina Polynesian Airline. Wale te bea tule whaonga lava le Samoa Airways, le niu fo le lungo le tua le tiusi o le wha. Ia. No tua fo le niu fo le pipi o le. Ia, lawa whaonga. Awa ese lanu, Ele pere taimi o Polynesian Airline, it's like a rainbow. I le whainga o lanu. Alo whaonga nei le Samoa Airways le nei.
ai na le ata uli o le new and the white and all this. Yeah, that would be nice at the Polynesian Airlines. Matalon tatu ta pisai tatu ni. Le tio umai lang no ina le malo matalo tatu fa ia promotion so ni me. Yeah. Matango fie ia le alua fa mautino ele ia ma se me fule le fa perfetto I fa mai le fiona le pania e manino lava o le fai unga o le tausa o le fai tausa fo ya pero foi atu tapo kala me uma vai sa o neile le fiona le palmio o te ana I tolo na ngase sa o ia I se tasio aso I le lona maota a o fai ese fontanga matamali I foi le atunu wa loa tausanga malatu to mai malanga ba o feoa I le Tatou Vaalele o le au kapiteni ma le au insinia you know their input was so important they o I lena tapena I le fionga le palimia it's like a feasibility studies au mai to mai o I lato tu fatas ola I o lato fea ngai ma le fionga le palimia o le almelo mana mia mo le lele o Samoa tu atu le nei tamali I o le atunu le ele anga pa amatomai o lo lato e a mai I le vaenga lato te loa like bring in corporate bodies e mwhaina whaatinoina mta upu nei. Ia, manei. Pawale mea taro sia, o te teile I ngor kaku porinsia ia ke au upare kongu kweli ngor porinsia I le ngau denga ngau e le Kasi o le ngau le na le wato I tatomi uma Tuilaepa. Ia na pena mawhasoi wha malefionga le li pale mia. Talo whai. Ia isio utuanga ni matua le sa le na maliu ne tausang ne ia mati. Te leo to mai ia o io se tangata mtinia Vaalele Ia e pangale le se si o whanau e so o iai ia. Atonu le se taimi. E se lava le taimi o le tua. Halo? Ia, kau si ska. Nata o mai la ia. Samoa launches the NDC Advancing National Climate Ambition and Resilience. Ua whaalawi loa le Malo Samoa lana sao lona tolu I le National Determined Contributions I lalo le malienga I Paris e whainonga I nai se la asanga taua I luma o Fuafuaga o le taua le atunu. Ia o le whanmoe moe sa taita ia le fionga le li palimia I whamamawhaina I le tau o le nei whanmoe moe o le NDC tolu le lai whaapea tusa o le vaenga le tututonu o whainga whaamai o le taua Samoa e atangi ai le taua inga o le atunu le onga tasi ma Fuafuaga autua le atunu e au fia ai la le NDC mua NDC lona lua ia maawala o atinae e le a for the National Climate Change Policy le mantua lena whaile mea I le 2020 to 2030 tusala e o atula le lua oto se fulu it's only few more years to go o inala le tama whairola so ta inga le nei ina I o atu iai wa taimi nei le sa whamawina sa unuanga amata le fionga le li palimia onga o ia le whai masui o le minsta o tanga benga puna o ma le whanatu wang seso manga mantua langa o I le sa minsta ai le tau sala fo I ua whapiana ia tei fui maono ia o le lawa tula I le fionga le li palimia e nate ia se Tatou talia e eni suinga pe eni tofinga fou o le matanga venga I le vai aso fou wa vai aso fou le la tau au fia le fontanga al palmeni oi foi nai Moafanua oi foi nai na minsalang ulang o yate paru mangano heke langa lai tua la o computer la yele lisi
Ia, o te loa e tauna maua se sui o te ile ia. Ia, a tonu. A tonu e a foi, te o atu la solua vai aso lea, Wa ana po sa mawhaasoa ai ma le fionga le minsta langolango o le ofisa o whatoanga mwhainga whaiva le fionga ia e te tonu misa e whaapea rei a tonu ai o te ewa i se fuafuanga le fionga le li pale mia wa e leo se mta upu e mwhainga discussina ma le kabineta po o le mta whaio i lava na le fionga le li pale mia o ai o le a whaiela na tō whinga fōu. O la mate le na pai atu ana po ia, la sau mate i ai Tuilaepa. I le alia. Ia whapea whai se tō whinga fōu o le minsta o a fōi o le MNRE. E mena o piki i epo o ai le minsta langolango nei ai. Taufua, le whai mitanga tō Taufua. Edmund Taufua. Taufua Edmund. Ia, ma whamata lea. E le te ua whamea i ailia le sarangolango. O te tatonu ia au ia. Ia, wa te lo whai ese le strategy e le fionga le li pāle mia. Mantua le sa tu mo mua lewa noa ia ale bena ale. Ia. Ma le fionga ia te apeato. Ia, ai te ena. Ia, o lea la, o le taimi tātu alalo fo le fionga ia ale ona o ngase o tino. Ia leo vai atu. Ai, o te malosi mai lau te ina. Leo o mana te whaafowina lo na ao. Ia a tonu ai o se lao lea le a. Whai se tō whinga atu iai loa le tama ia ale a. Mo, manaia. Si i tali tua i isi tangata levi anai. Tuilaepa whamon le o te fia mana malama i nei matua lea ua maua la tō pensione. O lea fo'i e mana na o la tō te fia join i le share sia. E le ai ma se mele ngai le na mele levi. Ma se tala e ta tala le avanoa Tuilaepa. O se tangata lava. E te pensione. O le a lapa le tangata pe te le whainga luenga ai sautu. Tala le vanoa. Pau atu le tala le na whaatu Tuilaepa. Pau lava le mea ne te wa iei sea for the restrictions of age. Langa e leo o le investment o le mta upu. It's a legal entity mo Tatou uma. O le autopulanga I lalo sfuru walu tausanga. A whaapea ta tala le vanoa. 18 upwards. Pe te whainga luenga, pe te a onga le investe, pe wa e pensioner, whatever. As long as olai, you've got the age limit in whaiena and become a shareholder. Manaia. Ane poi o le fua wa mai tangata o le ngata o le fia whai o lato shia. Ane fua mai malato ngoe mana o whai ngoe le pale. Le whai mera tino o tala le lei a kui. E whaai ngoa I le tamai tausala Samoa. Ia, manaia. Ia, ta le atonu ala le aunga o le ta upulena e tarano mai nei. Le ale mta upulena. Ta upulena le anga I mai palani, la le te fono ni le funga le upani. A whala mantua le mta upula le climate change. O I whala. Ia, o mantua vaenga nei e lewa ia le sao Samoa. Ia, e iai whaila ala ngā tupe ma me maua mai mo tātou atu. Ia, o le whaatino le leile awala, te tau na whaatino ai. Ma mantua o le vaenga toru le nei. Ia, this is the national, advancing national climate ambition and resilience, o le NDC 3.0. Wa umale 2.0, umale 2.1, or 2.1 and 2.2. This is the 3.0. Nya Tatou tahadia. Atonu o I o le vaenga lon tolu le so ta I ngā I o le atunu I le National Climate Change Policy. Nya Tatou
tali talia. Mauaila iyo ni whamanuianga lelei fo yo tātou atunuu. Suia le ngoa o le mtanga luenga o tina mtamaitai. Tanga luenga o ainga. Tanga luenga o ainga. Te tasi le me tatu te loe le maanga whangafa o le whenga malo le olo i te mine. Wa le vana sau le tatu o le mtanga luenga le o tina mtamaitai. Le ai am se se taua ele mawhauwhau. O la whai alena na o tina mtamaitai a whawhiwhia ta maa mtamaitai. O le tulanga o te fia whai loa le mta upuna Tuilaepa. Ese le levana whai mai le whai ngā māloa a toi ina leo Tuilaepa. Matanga luenga o tina mtamaitai. Ai o lato whātaua ina le sawa ina o tina mtamaitai. Le sa tū mālosi e whai ngoa le pui le sawa ina o tina mtamaitai. Ai lato te le sa mamani ai. Le lau tula i male tato whai ngā malo. Ia pene e sau nua manga whangafa. Ona titilo. O le mtanga renga ni. E le na o tinamta maitai le iai. O le iai o i pule nuu. O Faafetai na whātaua le sa o le tūpā o tama. Le lau mamana iai. Wa tū whātasi ai loa. O le tama, tina ma le whanau. Tau o le mtanga luenga o ainga. Ana ia. Kei lon me mari e li Moafanua. Nau na tā whai aku ai le suinga o le ngoa vai leo mai e ngoa tangata i o mai lusa. Nā whanua o lau tama o semu noa leo whai me whai ngoa i the Fast Airways. Leo whai mai tangata i whai ngoa i a nā whanua. Ioi. Ia, na ia tātou lava ai le whapio na whai ia. E moni ai i saunoanga. Ia e mantua fui. O te tatonu lava e whai e le fionga le li pāle mia marka peneta le mia tonu. Walanga ele o se vaalele a se vaenga wha upai. Ele o se vaalele a se vaenga wha upai. So we're gonna rule out le whaingoina i le fast. O le vaalele ale atu no. Yo. Ia e tatonu fui. It's a foi te lafo I foi le vaenga le fionga le li pale mia marka peneta au te tatonu foi. E te tala mai foi le vanoa le fionga le li pale mia le atunu. So la tau foi sao ia o ina e fitutuna ia la tau. Ia mawal tau fa le fionga le li pale mia marka peneta I se ingoa ina ia fa fai ngofie mo le atunu.